Sanibonani nonke emakhaya lapho kufinyelela khona izifundo zethu. Okhulumayo uBen Wakamaseko. Angihambi ngedwa-ke namhlanje, ngihamba nomzalwane uZathaziya Thule. Salibonani babukeli emakhaya nabalaleli abalandela isifundo sethu. Mina engikhulumayo igama nguPrevious Mpofu. Sibonge-ke, sizothi sicalise-ke kwisifundo sethu namhlanje lapho masothi sicalise khona ngomthandazo. Baba wethu osezulwini, Inkosi yethu engcwele namandla, sithanda ukukubonga uthe wasipha leli thuba lokuba sibe nesifundo sakho esingcwele. Sicela Nkosi ungathi ungasisiza suze nababukeli ekutheni konke sikufundayo kube yilokhu okusisondeza eduze kuwena, nokuthi silungisise izindlela zethu, silungisele ukubuya kwakho Nkosi. Konke lokhu sibonga ngayo Inkosi ephila manje naphakade. Amen. Isifundo sethu sanamhlanje siyisifundo sesibili ngaphansi kwesihloko esithi ukungena ngokunqoba. Kwisifundo sethu-ke njengoba sazi siphethe isifundo according to iGospel according to uJohane. Namhlanje-ke sinesifundo sesibili lapho sizothi sisibheke lapho uJesu Kristu angena khona kwindawo yaseJerusalema. Engeneni kwakhe ungena ngokukhulu ukunqoba. Mzalwane, kunevesi ekhanda lapha esiyitholayo kuMateyu 21 verse 5 ithi yona, tell ye the daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. Then sithole futhi amazwi aku Desire of Ages ku page 577 athi wona lapha, Christ came to save Jerusalem with her children, but Pharisaical pride, hypocrisy, jealousy, and malice had prevented him from accomplishing his purpose. Ke lapha-ke kancane siyatshelwa lapha ukuthi uJesu Kristu uze ukuze azohlangula iJerusalem, and ekuzeni kwakhe ukuze azolisindisa iJerusalem, konke lokhu nabantu abahlala kulo okungabantwana bakhe. But then ekwenzeni kwakhe konke lokhu ukuze azolisindisa, siyathola lapho kukhona abaFarisi, kukhona abanokuzikhukhumeza, and futhi kanjalo abanomona nabanezinto ezimbi abenza ukuthi uJesu Kristu angakhoni ukuthi achubeke aphumelelise umsebenzi wakhe. So-ke sizathi-ke sithole kabanzi kukho konke lokhu ukuthi kwenzakalani lapho uJesu Kristu, njengoba sithole kwesifundo ukuthi uye wangena eJerusalema ngokukhulu ukunqoba. Mhlawumbe mzalwane ungasipha indlela osizwisisa ngakhona lesi sihloko ukuthi ngabe isifundo sethu sanamhlanje sibaphatheleni emakhaya lapha ababona khona izifundo zethu. Ngiyabonga mzalwane, njengoba sewuchazile ukuthi isifundo sethu sanamhlanje singaphansi kwesihloko esikhuluma ngoJesu engena ngokunqoba eJerusalema, egibele ithole lembongolo. Manga uJesu ezokungena kulo muzi waseJerusalema eyinkosi, waye kade enenjongo vele ngayo iJerusalema kubana ufuna ukuthi kanjani ayisindise. Hayi yona kuphela, ngisho nani nabantu bayo, kodwa njengoba uchazile ukuthi ngoba abaFarisi babegcwele ukuzenzisa, begcwele umona, begcwele inzondo, konke lokhu kwema endleleni yokuthi uKristu akwazi ukuthi alihlangule noma alisindise iJerusalema nabantu bayo. Ngithemba ukuthi mangasiqhubeka nesifundo sizakuthi sithole ukuthi kwagcina kwenzekeleni kuJerusalema ngoba uKristu engasakwazanga ukuthi alisindise. Okay, singene-ke kwisigaba sangesonto sizwe lapha uJesu Kristu ukuthi mabe echubeka ayongena kwindawo yaseJerusalem ngokunqoba kwenzakalani. Lapha-ke kwisigaba sasande sithi sona on the Mount of Olives, ekuse intaba yani yemincumo, kwintaba yemincumo. Okay, then lana ithi yona njengoba uJesu Kristu sekasondela nabafundi bakhe kwindawo yaseJerusalem, yisiphi
instructions abanikeza bona abayi-2 kwabafundi bakhe, uye wathini lapho uJesu Kristu? Yebo, nxa ngabe besondela emzini waseJerusalema sebefikile entabeni yemnqumo, uJesu Kristu uyema lapha naleli xuku labantu ahamba nalo. Bene uthumela ngaphambilini abafundi bakhe ababili uthi mabahambe emzini ababhekane nawo bazokuthola lapho imbongolo netholelayo kuboshelwe. Makafike lapha bangacela emuntwini, abafike bathathe le mbongolo netholelayo beze nalo. Uthi uJesu Kristu lapho bafunda, masifunda lana kuMateyu 21 kuverse 3, uthi yena lana, if any man say aught unto you, all of you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send them. So uJesu Kristu uthi futhi lapho masibheka lapha kuverse 2, it's saying unto them, go into the village opposite to you, and immediately all of you shall find an ass tied and a colt with her, loose them and bring them unto me. Jesu Kristu yabatshela lana, ubanikeza this instruction ukuthi yenzani, yiletheni kimi. And ufuna kube khona umuntu ozonibuza, nihle nimtshele loyo muntu loyo ukuthi inkosi yenza njani, iyazifuna lezi zilwane ukuthi mazibuye. And then emva kwalokho kwenzakalani? Mhlambe masizame ukuchaza nje kancane the action yabafundi bakhe if bathola lona mlayezo kuJesu Kristu, ukuthi then kwenzakalani uma sifunda futhi sichubeke khona lapho uMateyu 21 ku6 no7, kuthi now the instructions uJesu Kristu sekabanikezile bathini ke abafundi bakhe. Yebo, njengoba uchazile ke uyabathuma ukuthi mabahambe bamlethele le imbongolo bazoyithola iboshelwe netholelayo. Nalapho mhlawumbe sokukhona abantu abababuzayo ukuthi lizisaphi, ukuthi nibayaleze ukuthi inkosi iyasifuna, ifuna ukusisebenzisa. Ma uya ku Desire of Ages kuMoya's Prophet ichaza ngamandla uKristu anawo ukuthi izinkomo zonke ezisezintabeni or izilwane zonke ezikhona ngezikabani, ngezakhe, akadingi ukuthi aze azicele komunye umuntu. So uKristu wayefuna ukuthi abavezele iauthority anayo or noma amandla anawo awe ownership, ukuthi nalezi imbongolo nanoma zisesandleni somunye umuntu kodwa still lokho ezinjani, zingezakhe. So yikho ebanikeza iqiniseko sokuthi nalapho belibuza ukuthi lizisaphi, libatshele ukuthi inkosi enjani, iyazifuna ukuba isebenzise. So bahamba benza njengalokho uKristu ebayalile. So lana enye into futhi esithola lapho masibheka kule ncwadi obesoyikhothile mzalwane ekaDesire, iyasho ukuthi lana uJesu Kristu manje bese kusikhathi sokuthi azibonakalise kubafundi bakhe nabo sonke lesi sicuku esilaphana ukuthi uyinkosi yamakhosi. Thiwa lana bese akazibonisa to assert his royal power, ukuthi now they must understand ukuthi kubani uJesu Kristu uyinkosi. And futhi enye into esithola abafundi bakhe thiwa lana baya ngokukhulu ukujabula mase babuya nalezi zilwane imbongolo lethole, ukuthi hayi man, the way kwakujatshulwe ngakhona, but with gladness they spread their garments kule mbongolo, benzelela balungiselela abani, inkosi uJesu Kristu ukuthi yenze njani, azokhwela phezu kwayo. Angazi mhlambe khona ufuna ukugcwalisa lapho noma mhlambe singachubeka because iyachubeka le ndaba ikakhulu le joyful moment if masibheka kwisigaba esilandelayo sangeMsombuluko. Mhlawumbe sizoyithola esigabeni esilandelayo, kodwa ke just okunyathe engakuphakola lapho ukuthi ukuze uKristu acele futhi lezi zilwane zombili ukuthi abafundi bamlethele zona, iyachaza mayiqhubeka isiyaphambili ukuthi uKristu okunye wayefuna ukuthi ababonise ukuthi yena mangaye sesenza umsebenzi wakhe akancikanga emntwini, ngoba vele eyinkosi, inkosi yazo zonke izinto, ngisho nalezi izilwane lembongolo netholelayo. uKristu uthi abamlethele zona ngoba vele zingezakhe. So
Leyo ke oyichaza ngithemba sithola lapha esigabeni sesibili ukuthi yini eyayijabulisa abafundi kangaka mabeza nale mbongolo nethole nayo. So lana kusigaba sangomsombuluko esithi sona a joyful moment, isikhathi esikhulu sane sokujabula. Ithi yona lana ke kuyisigaba sokucala sithi sona, when the multitude heard that Jesus was coming to Jerusalem, what did they do? So mthe masebezwile ukuthi uJesu Kristu uyeza, I think kwivesi silifundile liye lasinikeza ukuthi bekwenzakalani, but then nana manje siphendula ukuthi bathe masebezwile then kwenzakalani. Uma sifunda kuJohane ngo-12 uverse 12 no-13. Mhlamba ke ngesibele emva sifunde uMathewu 21 verse lika 6 no 7 echaza isenzo sabafundi leso akade sisho ukuthi abafundi babonakala besiba nenjabulo nentokozo enkulu kangaka, ukuthi bahambe bayekwenza njengalokho inkosi ishilo. Mabefika nakanje bayithola imbongolo nethole layo ziboshele, bayazikhulula zonke beza nazo. Sifunda ukuthi bakhumula amabhantshi wabo bawendlala phezulu kwaleli thole uKristu ayeza kugibela kilo ukuze ahlale lapho uKristu njengenkosi. Sifunda ukuthi ngisho leningi labantu futhi baphula ama-palm branch amagatsha ama-palm trees bawendlala endleleni ukuthi le mbongolo uKristu mangayihamba ngayo akwazi ukuthi andlule phezukwayo. Intokozo yabo yayincike ekutheni lesi kwakuyisikhathi njengokubona kwabo bona ukuthi uKristu wayezile ukuthi azobakhulula embusweni wamaRoma, amise owakhe umbuso njengenkosi, bangaphindi futhi babe ngaphansi kwengcindezelo. And yet uKristu ayisikho lokho ayekubhekelena. Wayengabhekelanga ukuthi abuye azozimisa njengenkosi yomhlaba. Yes. So lana ithi yona lana kule grand entrance eyenzakala lana uJesu Kristu makazongena kuJohn 12 verse 12 ithi, on the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went forth to meet him and cried, Hosanna, blessed is the King of Israel that comes in the name of the Lord. I think bese soyichazile ukuthi kwandlalwa kwenziwa i-grand entrance yakhe ukuthi ibe i-occasion ejabulisa abantu abaningi. Kuthiwa lana uma siyifunda ku Desire of Ages ku page 570 ithi yona lana, lento eyenziwa ngabafundi bakhe yamenyezelwa kwizindawo eziseduzane nezikude ukuthi the way abantu bebajabule ngakhona ukubona inkosi uJesu Kristu eza kwindawo yaseJerusalem, lapho eza khona azocrowna njengenkosi nomsindisi khona. So konke lokhu bakubona kuyinto enkulu ukuthi bakwazi ukuthi bahlale nakho, kodwa banze njani, bakhiphe bakumemezele abantwini bezwe ngenjabulo ebathe baba nayo. Kuze kufinyelele ngisho nakubaphathi abafarisi nabapristi bonke bezwa ukuthi kukhona inhloko enkulu kangaka. Kwabenza ukuthi baphume nabo bahambe bayebona ukuthi kanti kwenzakalani phandle, why abantu behlokoma ngale ndlela. So lokho kujabula lokho kwenza ukuthi nawe kuze kuzwe nani ngabaphathi bezindawo, ikakhulu abaphathi abaphezulu. Yebo, masibheka ku B ithi yona lana, yini lena yenza ukuthi abafundi or isicuku siphakamise uJesu njengomesaya and futhi ngale ndlela yokujabula kangaka bakwenza. Amavesi asinikeza impendulo kuZakhariya 9 verse 9 no John 12:14 no 15. Mhlambe kancane nje, yini into engaka eyenza ukuthi lezi zicuku zimphakamise zimjabulele kangaka uJesu Kristu? Singayifunda le eka Zakhariya. Ngicela ke sifunde uZakhariya 9 verse 9. uZakhariya 9 evesini lika 9 sizwe ukuthi uthini. Zakhariya 9 evesini ka 9 uthena, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee.
He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon and called the foal of an ass. So abantu baba nokujabula okukhulu okungaka ngoba kwakugcwaliseka isiprofeto esokuthi uKristu vele kwakuvele kuprofethiwe ngaphambilini ukuthi uza kungena eJerusalem eyinkosi egibelele imbongolo. And mangabe kubona lokhu kusenzeka kibo kwaba intokozo enkulu, njengoba sitshilo ngaphambili ukuthi mabe mbona engena inkosi bona bahle bakuthathela phambili ukuthi hayi lesi isikhathi sani sokukhululwa kwethu. Uze lapha uKristu ukuthi azosikhulula kule incindezelo or imbandezelo lesinayo ngaphansi kombuso wani wamaRoma. uKristu uza kuthi amiswe abe inkosi, sibe ngabantu abaphila ngani ngokukhululeka. Yikho kwabenza ukuthi bajabule kangaka, babe nomsindo, babonise injabulo yabo ukuthi ngempela inkululeko yabo injani ifikile. Siyabonga. Ithi lana futhi enye into esificaphelayo lana ukuthi lesi sehlakalo noma lesi senzo esenzeka lana kwakuyinto ekuyinjwayelo ebeyenziwa ukuthi makukhona makuzongena inkosi kwamele ihanjiswe ihambe igibele kwimbongolo. Yes, kubonakala ukuthi manje yenza njani, iyacrowna manje inkosi, inikezwa izimendlela zokuthi manje iba njani ngomphathi. So yinto eyayijwayelekile yenziwa njalo. So uKristu kunaye wayelandela kuleso kumkhuba ofanayo obewenzeka kwindawo labe baphila khona. Then if sibheka uC kwisigaba C sithi sona lana, how did the people eager for deliverance echo with joy the words of the psalmist. So lana sibheka ukuthi bayaveza kanjani amazwi omhubi laba bantu lapha bayathola khona ukukhululwa kwabo. Siye bathola bamemezela laba bathi Hosana ndodana kaDavida, ubusisiwe lo oza egameni lenkosi, Hosana kwelinjani, kweliphezulu. So konke lokho kwakuyindlela yokuhaya noma ukuphakamisa le inkosi eyayingena eJerusalema engubani, enguKristu, njengoba uchazile ukuthi vele njengomkhuba ababevele bewujwayele babesenza ngaleyo ndlela. So la uKristu ke bamenzela ukuthi la angene eyinkosi, bamphakamise, bamhaye, bamnikeze zonke izibongo abangamnikeza zona ukuze ngempela abonakala ukuthi uyinkosi. Amen. So uma sibheka lana yazi kunamazwi kutholakala lana ku Desire of Ages ethi yona lapha, the multitude were convinced that the hour of their emancipation was at hand. In imagination they saw the Roman armies driven from Jerusalem and Israel once more an independent nation. So bona bebabheke mababheke uJesu Kristu njengoba crown anikezwa zonke lezi mendlela ebeziphethe ukuthi manje sekazofaka umbuso wakhe uzophatha lana wonke, the Roman armies will be now driven out of Jerusalem, kube huyo uJesu Kristu aphatha lana. Mhlawumbe indlela ebebayibheke ngayo bebayibheke ngokuphatha okwalana emhlabeni, kumbuso wala emhlabeni. Bebangakabi nalengqondo ukuthi uJesu Kristu uzoba ngumbusi ongayena kwalana emhlabeni kodwa umbusi owasezulwini. Yinto eyayenza ukuthi bebanganalo lokhu kuzwisisa lokho. Kodwa ke kuthiwa lana they were all excited, babheke ukuthi manje zonke izinto zenza njani, ziyenzakala. Iyo yona le esilokhu sichaza siphinde ukuthi bona injabulo yabo yayamele ekuboneni kwabo okwamanje kwalesi sikhathi ukuthi hayi namhlanje inkululeko yethu injani ifikile, siya kukhululwa kusizwe samaRoma. Njengoba uchazile ukuthi yena uKristu wayengazange amisa umbuso wakhe wawuna mhlaba, kodwa waye engena eJerusalem njengenkosi yamakhosi, hayi inkosi yangapi yasemhlabeni. Siyabonga. Mhlambe futhi just nje ukuthatha kancane nje ukuthinta kancane lana kuMoses prophet futhi the way ikhuluma ngakhona ithi lana ukujabula kwabo kwakukuthi bangazi ukuthi bangenzani, bampheni, bamnikeze ini ukuthi abonakale njengenkosi. Kodwa ke lokho babenakho bandlala izinto, impahla zabo phansi,
bathatha amacabunga wezihlahla ama-branches bandlala phansi ukuthi inkosi mayenze njani manje. Konke lokho bakwenza ngenhliziyo ejabulile ebonakalisa ukuthi bebasimele lesi sikhathi lesi ukuthi masifike senzeke ukuze uJesu Kristu abonakaliswe njengenkosi. Ngoba vele khona ngokwemvama njengoba uyowachaza esikhathini esidlule ukuthi ma umuntu wayeza ukuthi agcotshwe njengenkosi kwakumele baze bephethe izipho ezinhle ezibonisayo ukuthi no bayamamukela lo muntu njengenkosi. Kodwa ngoba uKristu efika manje abazilungiselele abanalutho, they don't have any special gifts, bamnikeza khona lokho njengoba utshilo ngezinhliziyo zabo ababekufinyelela. Laba abanye bakhumula amabhantshi wabo ababesenelisa baqamula amaqabunga lezi zihlahla ezama-palm branches bazibeka ukuthi ngempela bayamamukela njengenkosi yabo. Yebo, siyabonga. Uma sibheka kwisigaba sangalesibili sithi sona ukugcwaliseka kwesiprofethi, uye wathinta indaba yokugcwaliseka kwesiprofethi. Kodwa-ke masizwe lana ukuthi sichazwa kanjani. Kuthiwa lana how did some of the Pharisees react to the demonstration of praise for Christ? Njengoba abantu sibala lapho bayibajabulile kumnandi abantwini babheke ukuthi uJesu Kristu manje uyacrownwa njengenkosi. AbaFarisi bona lana kuye kwaba khona i-reaction ababanayo. Ngabe bona ba-react kanjani kulokhu kudunyiswa kaJesu Kristu? Uma sibheka kuJohn 12:19, Luka 19 uverse 39. AbaFarisi empeleni akubaphathanga kahle ngoba bathi mangabe buka besasondela bayabona ukuthi uKristu usethethe bonke abantu. Wonke umuntu wayehlokoma and bayabona ukuthi hayi lo muntu usethethe udumo lonke umhlaba wonke usunjani usulandela lo muntu. So kumele kube khona indlela esingayenza ukuthi sinjani simise lento ingaqhubeki phambili. So ke bahlala ke ecebeni lokuthi abafune indlela yokuthi bamise lo mcimbi ungaqhubeki ngaphi uye phambili ngoba uKristu nangu usethatha wonke umuntu. Siyazi uma uyifunda lapha ku-19 ithi and some of the Luka 19 verse 39, and some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke your disciples. Bakhuze khuza abafundi bakho, because babona the way bajabule ngakhona. So le njabulo kubo yayingabanelisi, yayingasi into ebayidingayo ngakulesi sikhathi lesi, because lokhu kwakuzobonakala ukuthi abantu ngempela bafuna ubani? uJesu Kristu. So and bangasiyo ebebayijabulele. Ithi yona lana ku Desire of Ages ku page 572 ithi many Pharisees witnessed the sin and burning with envy and malice sought to turn their current of popular feeling. With all their authority they tried to silence the people, but their appeals and threats only increase the enthusiasm. So baloku babhekile abantu babhizi bakhala hosana badumisa inkosi uJesu, but bona ngaphakathi bayasha ukuthi why abantu benza kanje. And kuthiwa lana the more bafuna ukuthi babathulise, yilapha abantu the more benza njani? They shouting even more. Babonakala benza njani? Badumisa kakhulu ngokuba bebajabulele inkosi uJesu Kristu. Phela enye into omele sinake ukuthi isikhathi sonke lesi bona abaFarisi bekukade kuphakanyiswa ubani? Kuphakanyiswa bona. And manje bayabona ukuthi inhlonipho yonke nalokho kudunyiswa kade beyikho khona sokusukile kibo manje, sokuseya kulo muntu. So kwangasoze kubaphathe kahle neze. So yikho baze bafinyelele ezingeni lokuthi sicela ukhuze laba abafundi bakho bamise lento enjani ingaqhubeki phambili. uJesu uthini ke lapho bazama khona ukuba batshela khona uJesu Kristu ukuthi hey, thulisa laba bantu bakho? Uma sikusigaba B uthini uJesu Kristu? Impendulo yakhe kuLuke 19. uJesu uyabatshela ukuthi ngiqinisile ngithi kini laba abantu mangabe bamba ukuthula kwabo
amatshe azawukhuluma. So uyabatshengisa uJesu ukuthi nakanjani vele lesi senzo or lesi sehlo kumele senzeke, kumele siqhubeke. So uJesu Kristu uthi kahle kahle even if ngingabathulisa mina labantu lo or nina ningazama ukubathulisa, ayikho into engayenza ukuthi kungakhulunywa ngami or kudunyiswe ngami, because even if nina ni silence laba bantu laba, inature ngokwayo izawwenza njani? Izawufakaza, imemeze, ibonakaliswe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngamafishane uKristu wayezama ukuthi abachazele ukuthi isikhathi sokuthi kufezeke lesi siprofeto sinjani? Sifikile nakanjani angeke simiswe. Ngithanda lamazwi lapha aku The Story of Jesus ku page 85. Ithi yona lana, the work of God will ever go forward in spite of all that men may do to hinder it or tear it down. So into esitholayo lana, nanoma ngababantu abangafuni ukuthi izwi likaNkulunkulu lisakazwe, lizwakale, adunyiswe, bangenza ngayo yonke indlela, but uNkulunkulu ukumisile ukuthi izwi lakhe lizawenza njani? Lizawuzwiwa kuzo zonke izindawo. Nanoma ngabe bazama ukuvala kanjani, akukho umuntu ongayivimba ivangeli ukuthi lihambe lichubekele phambili. Into esithola la ukuthi namhlanje ziningi izihibe esibhekana nazo. Kunezindawo lana iBhayibheli lingavumeleki ukuthi lifundwe. Kunezindawo lana abantu bashatshwa khona ukuthi bangakhulumi ngoNkulunkulu, kodwa ke kuthiwa lana nanoma ngabe kunjalo uNkulunkulu uzawenza indlela yokuthini izwi lakhe malingavimbeki kodwa lichubekele phambili. Yes, ikudade kawethu akuchazayo. Ngamafishane uzama ukuthi aveze ukuthi ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uhambe, uNkulunkulu akancikanga emuntwini or akayamelanga kimina ukuthi mhlawumbe yimi engizokwenza ini. Nalabo futhi lo msebenzi onjalo uqhubeka mina ngingekho happy or ungajabulisi, uza kuqhubeka ngoba vele umisele ukuthi unjani uqhubeke. So kumele sazi ukuthi uNkulunkulu indlela yakhe akusiyo ethu. Akukho umuntu ongayivimba ukuthi yenzeke. Manga ethanda ukuthi senze into ngendlela yakhe or into ethile ifezeke ngokwenjongo yakhe, kumele thina okwethu senze ethu ingxenye ukuthi sifezekise injongo yakhe. Asho ukuthi mhlawumbe sime endleleni yokuthi leli cebo likaNkulunkulu noma indlela kaNkulunkulu ingafezekiswa. Siyabonga. Kusigaba C sithi sona, how was this amazing outburst a fulfillment of prophecy as recognized by many in the crowd? Zechariah 9 verse 9. Ithi lana, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king comes unto you. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass and upon a colt, the foal of an ass. So lana siyathola ke lana ukuthi isiprofethi sagcwaliseka lesi siku sakaZakaraya ukuthi inkosi izawenza njani. Bheka na inkosi yeza iza ngani ngembongolo or ngethole lembongolo, and lokhu kwenzakala, abantu bakwitnessa, bamdumisa uJesu Kristu. So lana kwagcwaliseka lesi siprofethi. And mangasifunda kuMaya siprofethi siqhubeka siyaphambili, siyafunda ukuthi nabo abaFarisi bathi mangabe bheke isimo babona ukuthi they stand no chance ukuthi babamise laba bantu. So ekugcineni bagcina beyekelele ukuthi hayi kakube njalo vele. So ke kwaba indlela ke ukuthi isiprofethi sinjani sigcwaliseke njengalokho sasiprofethiwe. Amen. Singene ke kwisigaba sa ngalesithathu esithi sona wonke amehlo nguKristu. Ithi, for what purpose did Jesus permit such a great demonstration on the day of his triumphal entry into Jerusalem? Kungayisiphi isizathu lapho uJesu Kristu evumela lesi sehlakalo esikhulu sokuzibonakalisa ngelanga lakhe lokungena kwindawo yaseJerusalem? Amavesi siwatholile kuJohn 12 verse 16 noJohn 12 verse 23 kuya ku 28. Angazi mhlambe singawasamarize nje sizwisise injongo ya noma lokhu isifundo esizama ukukuveza ngalena
inhloso kaJesu Kristu ebekayivumele ukuthi mayenzakale ngelanga lakhe elikhulu lokungena endaweni yaseJerusalema njengomncobi. Lapha sithola ukuthi uKristu ihola lokuthi akhazimuliswe njengendodana kaNkulunkulu lalinjani? Lalifikile. Uyabatshela futhi ukuthi ngaphandle kokubana imbewu uthena except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. So uKristu abesebatshela phambili ukuthi ke lo othanda impilo yakhe yokwenza njani? Yokumlahlekela. Kodwa ke lo ozonda impilo yakhe ngenxa yakhe uyokuthola ini? Ukuphila okunaphakade. uKristu lapha kancane kancane wayehamba esondela ekutheni yena abe njengale mbewu ezakuthi iwele emhlabathini ife ukuze ngokufa kwayo kuvele ini? Izithelo eziningi. Maduzana uKristu wayeza ukuthi ahambe aze ayebethela esiphambanweni bese kuthi ke ngokuchitheka kwelakhe igazi abantu bonke abaningi bathole ini? Insindiso. So ke konke lokhu kwakuyize izehlakalo ezazivele zeprofeti ukuthi zizahamba zize zenzeke njalo zinjani? Sifezekiswe. uKristu sisena ihola lifikile elokuthi indodana yomuntu injani? Ikhazimuliswe. Kwakudingeka ukuthi ngaphambi kokubona uKristu afe abantu bambone ukuthi ngempela uyini? Uyinkosi ngoba nangu uyangena eJerusalema egibele ihaji ehaywa ngabantu bonke ephakanyiswa ngabantu bonke. Kwakumele ukuthi abantu bamazi ukuthi uKristu uyini? Uyinkosi ngaphambi kokubana afe. Amen. So siyathola lana futhi uma ugcwalisa kuMorris Prophet uthi wona lana ku-Desire of Ages page 571, the events connected with this triumphal ride will be talk of every tongue and will bring Jesus before every mind. After his crucifixion, many will recall these events in their connection with his trial and death. They should be led to search the prophecies and will be convinced that Jesus was the Messiah, and in all lands converts to the faith will be multiplied. So lana la lesi sehlakalo siyasho ukuthi sasisehlakalo sokuthi wonke umuntu kufanele sibe sengqondweni yakhe akhumbule ukuthi konje kuye kwenzakala lena, and this was a talk of every tongue, and it should be like that ukuthi wonke umuntu akhumbule ukuthi uJesu Kristu konje wenza njani, weza wasincobela kukho konke esibhekane nakho la emhlabeni. Ubuhlungu noma yini ama-trials esibhekana nawo, sizokhumbula ukuthi konje siye saba nobani? Nomnqobi noma uJesu Kristu oye waba ngumesaya, ngumesaya wethu. Yikho lokho sithe sakuthola. And okunye sikutholayo khonapha ukuthi ngokungena kwakhe uJesu Kristu la eJerusalema egibele imbongolo eyinkosi walandelwa ngabaningi uKristu. Iphinde ichaze futhi njengoba uyifundile ukuthi ngitsho la ngemva kokubana esefile uKristu wavuka, ngoba abantu kwakudingeka ukuthi babuyele emva bahlole iziprofeto. Baningi futhi abantu abathi ngemva kokufa kwaKristu o ngokubethelwa kwakhe benza njani? Bamlandela nanoma engasekho. So both sides, ngapha engena eyinkosi nalapho esefile evukile futhi kwaba khona iningi labantu still abanjani? Abanaka ukuthi lo muntu ngempela ubeyini? Ube inkosi, sidinga ukuthi sinjani? Simlandele labo bahlanganisa kunye nabafundi bakhe. Yeah, siyabonga. Then now uJesu Kristu sekangenile ke kwindawo yaseJerusalem. Uthi manje ubheka idolobha. Lapho sekalibona uJesu Kristu wenzani? Yini into eyenzakalayo? Uma sibheka ku-B, ithi yona surprisingly, what did Jesus do when he came into full view of the city and why? Siyakhumbula lana uJesu Kristu walikhalela i-city Jerusalem. Wakhuluma ngalo the way lingakhona. Yini mhlambe esitholayo uNkulunkulu kaJesu Kristu lapho makabheka khona eJerusalem aze yalikhalele kungani? Angithi masibuyela ekuqaleni kwesifundo sethu siyasakhuluma ukuthi uKristu injongo yakhe yayingiyokubana abuye azosindisa ini? iJerusalem kunye nabantwana balo. So manga
ethi engena eJerusalema ebheka abantwana balo abangabaFarisi abaziphakamisayo, abanenzondo, abanomona. UKristu kwamzisa ubuhlungu lokhu ngoba wabona ukuthi nanoma engenzani akukho angakwenza ukuthi asuse le inzondo ekubaFarisi, asuse lo mona okubaFarisi, asuse ukuziphakamisa lokhu ababe nakho. So eventually uKristu uthi mangayebheka eJerusalema ubona nje iJerusalema eselifanele ukuthi njani libhujiswe. Ubona ngitsho nalabo abantu or abantwana bala bafanele banjani babhubhiswe. Uthiwa uKristu lokhu kwambangela ukuthi adabuke emoyeni wakhe walikhalela eJerusalema ngoba maduzane iJerusalema laliza ukuthi linjani lihlaselwe, njengoba echazile lapha kumavesi esiwanikezwe ukuthi maduzane uKristu wabona iJerusalema lizungezwa, libutho linqotshwa, labaphakathi kwalo benjani bebulawa besifa ngani ngenkemba. So yikho lokhu uKristu kwambangela ukuba kanjani akhale izinyembezi ngoba ubona ukuthi akukho kusinda kulo eJerusalema, akukho kusinda ngitsho la kubahlali balo. Lana siyathola-ke kulesi sigaba leso ukuthi le njabulo enkulu ebeyenzakala lapha uJesu Kristu uthe masekangenile ngaphakathi eJerusalema alibheka, then kwafika izinyembezi ngenxa abheke ububi balo eJerusalema, izinto ezenzakalayo, uthi yena lana ifuma sifunda ku-verse 44 kuLuka ithi, and shall lay you even with the ground, and your children within you, and they shall not leave in you one stone upon another, because you knew not the time of your visitation. Lapha lezi sicuku esasijabulile sithe masesibheka sibona uJesu Kristu akhala akhuluma lawo mazwi, kuthiwa injabulo yagucuka yaba yini? Ukukhala. Because bonke manje yaba izinyembezi bese bakhala kunye noJesu Kristu, babona ukuthi umsindisi wabo bebamjabulele kangaka sekakhathazekile emoyeni nxa ibona iJerusalema. Konke lokhu kwaba isihlakalo esitshintsha nje immediately after rejoicing, then kuba yini manje? Kuba ukukhala. Usizi esilitholako lapho. Ithi yona lana mhlambe just ukufunda nje kancane ku Desire of Ages page 576, the tears of Jesus were not in anticipation of his own suffering. It was the sight of Jerusalem that pierced the heart of Jesus. Jerusalem that had rejected the Son of God and scorned his love, that refused to be convinced by his mighty miracles and was about to take his life. He saw what she was in, her guilt of rejecting the Redeemer. So this was the sad moment lapho uJesu Kristu abona ukuthi lena muzi waseJerusalem kumuzi ongamamukeli njengendodana kaNkulunkulu. Iyo into eyamkhathaza kakhulu lokhu uJesu Kristu. Ngazi ukuthi mhlambe khona ukugcwalisa mhlambe singadlulela kwisigaba esilandelayo. Kwisigaba esilandelayo, isigaba sangelesine, sithi sona ukufika eJerusalem. KuMatthew 21 verse 10 and 11 uphendula umbuzo othi wona uJesu Kristu lapha ngena eJerusalem yini, umuphi umbuzo abaphathi abambuza wona and wanikeza yiphi impendulo? Lapha sithola ke i-procession kaJesu yahamba ifika entabeni yemnqumo ngomsindo wonke lo omkhulu wawungaka, indlula ingena emuzini. Kuthiwa abaphathi bema endleleni bavimba ixuku lonke labantu, bayabuza ukuthi kanti kwenzakalani? Ungubani lo muntu? Ngubani lo muntu olandelwa ngabantu enomsindo omkhulu kangaka? Ithi yona nxa ngayikhuluma ithi abafundi begcwalise ngumoya kaNkulunkulu oyingcwele baphendula lo mbuzo bathi kunguJesu waseNazaretha. Abazange bathanda ukuthi mhlawumbe bajikajike bazama ukuthi bamfihle, bavele bashaya khona ngqo ukuthi hayi, lo muntu elibuza ukuthi ungubani olandelwa ngabantu abaningi kangaka kunguJesu waseNazaretha.
Amen. Siyathola-ke lapho ukuthi impendulo bebayinikeza bebasho bakufakaza ukuthi lona uJesu Kristu. Lokho noma kungazange bekungabajabulisi abaFarisi nabaphathi ukuzwa ukuthi abantu bayamamukela uJesu Kristu, bayamvuma futhi ukuthi lona ungubani, unguJesu Kristu. Ithi kona lana-ke kwisigaba sokugcina, as soon as Jesus had arrived in the city, what did he do in the temple? So masekangenile-ke kwithempeli, wenzani uJesu Kristu lana? uJesu Kristu simthola esenza umsebenzi obalulekile ukuthi ahlanze ithempeli. Ungena ethempelini uxosha abantu bonke ababethengisa lapho bephatha ithempeli kaNkulunkulu ngendlela yokungcola. So-ke ubakhuphela ngaphandle. Maye bakhuphela ngaphandle, sifunda ukuthi ngisho nabaphathi basuka baba novalo, bananzelela ukuthi ngempela lo muntu ini uyinkosi, ngoba bebona indlela axosha ngayo abantu ngamandla amakhulu, njalo nabantu benjani bemmamela, bemlalela, nabo kwabenza ukuthi bagcine benjani bemthobela, ngoba babona ukuthi ungumuntu onamandla amakhulu. Okay, no, siyabonga mzalwane Mpofu kumazwi othe wasipha kona lapho asisongela khona kwisifundo sethu sesibili, lapho kukhulunywa khona ngoJesu Kristu angena kwindawo ngokungcwaba kwindawo yaseJerusalem. So-ke angazi mhlambe ungathanda ukuthi mhlambe silethe nje kancane into esingathanda ukuthi abazalwane ababukeli babe nayo uma sithi mabafunda lesi sifundo, yini into ekufanele bayizwisise ngokungena kaJesu Kristu, ngokungcoba, kanye futhi nezehlakalo ezenzakalayo ezifaka phakathi abaFarisi nokungathandi ukubona uJesu Kristu bamdumisa ngendlela abantu bebamphakamisa ngakhona, bazama ukubathulisa ukuthi abantu mabangafakazi kangakho ngoJesu Kristu. Mhlambe yini esingathi sithanda ukuthi abantu bayizwe, babe nakho ukuthi lesi sifundo sisinikeza isithombe esithize ngalesi sehlakalo. Amafishane engakuphawula kubabukeli emakhaya okumele ukuthi bakuzwisise ukuthi iJerusalema nabantu balo lingumfuziselo womhlaba esiphila phakathi kwawo. uKristu ukuza wakhe emhlabeni uze ngenjongo yokuthi azonjani, azosindisa umhlaba wethu, aphinde asindise futhi nabo bani, nathi. So ngendlela efananayo, ngoba abaFarisi babenomona, benokuziphakamisa, benenzondo, nathi ungathola ukuthi mhlawumbe sesimene esinjalo. Abanye mhlawumbe siyilabo abantu esithanda ukuthi sivimbe umsebenzi kaNkulunkulu, or sivimbe ukuphangisiswa kokumenyezelwa kokuthi uKristu eze emhlabeni walo azosihlenga. So ekugcineni manga sisenza kanjalo, nathi sizoba nesiphetho esinjengasabaFarisi sokuthi sizokuthi nathi sibhujiswe together nawana lo mhlaba esinjani esiphila phakathi kwawo. But into enkulu ngaphezulu kwakho konke sibhekele ukuthi uKristu eze kona lo mhlaba ngokwesibili, lapho aza kuthi agcotshwe, agqokise futhi abe yinkosi, njengoba lokhu kwenzeka engena ngaphi eJerusalem. Okwamanje uzabe esiza kona lo mhlaba, esiza eneJerusalem elisha livela ngaphi ezulwini, ukuthi azothatha bonke abalungileyo ukuthi bangene bayohlala layo kulowo muzi. So thina okumele sikukhalele ukuthi manga uKristu esiza, nathi sibe njengalabo abantu abeza bekhipha amabhantshi abo beyondlala ezindleleni, bethatha ama-palm branches beyondlala endleleni. Ngezindlela sibe ngabantu abaza kuthi bajabulele ini, ukuza kwakhe. And ukuthi sijabulele ukuza kwakhe kuyikubana silungisise manje izimelo zethu, ukuze izimelo zethu kube yilezo ezihambisana lomthetho kaNkulunkulu, kube yilezo ezihambisana lezwi kaNkulunkulu, kube yilezo ezenza ukuthi uKristu mangaya esiza, ma esibhekile asibone sifanele ukuthi sibe yini, sibe ngabantwana bakhe, sibe ngamadodana lamadodakazi akhe, asithathe asise ekhaya ezulwini. Ngiyabonga.
Siyabonga inkosi busise ukufunda kwesifundo sayo. Amen. Amen. Sizothi ke sivale isifundo lesi ngomthandazo. Uma umzalwane mpofu asithandaze. Baba wethu ongcwele othandekayo osezulwini ngalesikhathi, sibonga ithuba osinikelo lona kubana sihlaziye isifundo sakho. Kwangathi konke sikufundileyo ngawakhela indawo enhlizweni zethu, ukuze sinake ukubana ngelinye ilanga ubhekele ukuthi uze wona lo mhlaba futhi ngokwesibili uzothatha bonke laba abafanelekileyo nabenzile yakho intando. Silungisise sonke, siphile ngaleyo ndlela ebonisayo ukuthi ngempela singabantu abakulindeleyo ukubana uze usithathe usekhaya ezulwini. Kunenge besingakucela senzele khona ngayo Yesu Msindisi umfele kunye nenkosi yethu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga ke isifundo sethu esihle sithe sabanaso. Siyanimema futhi ukuthi nijoine kwisifundo esilandelayo ekusifundo number 3 nesihloko sithi sifuna ukubona uJesu. Amen.